Ende buchikinyane ndi boyathe mwana ndaika mirongo inana igili tukurombora keri nonto wakadenda kaukanini katoma twithira twechirairwa ende kindi twira twithirite tukubang'anairia urubweru ende ni mantu redrete akioneka kinya kiri utungeria na muno nende nara kinya kuyatungeria bama minister thirite bakira nende uchiebukania na siasa iri kwithira igeta na mbere ende ni andigura Kenya kenda kwebukana na podi irachumbika kwithira ikiumaira ndene kana nyuma ya kithurano na kinyo tubone ende ntubwithirite bukioneka kureta mionki ya gisiasa kukioneka atungiria nende bahikana iria migambo irekoneka yake kutuma kinyandiguru nende kethira ikire au kwaria na mugambo yomona kinyo kiri nende koneka bore ugwatine bunene yana yange maingi yotugeta tukera keruari nende kemubango yoagaru ya siasa na noidiro ketwa ya moni ya kukurukira 40 kananya kebuguida tuyele mona tukethira tukelekea yamwe ya maoni ya kukendeto chietu orobweruari na kinyamantu yegi mauta kwa itakamira nende kwerekanite maori ya peteroli yatethira nende ya echincha kia mwanka mweri twetide yana yangia maingi kendeto chietu ende mbere yara twekirite orito kendeto hii. Minister Matiang'i na PS Karanja Kibicho kwirwa nende bachieberi na siasa kenda Kenya ithire kiriana urumwe. Siasa kumata Meru kwanza baitirimana na kiama ya basi ya dhone kimwentere chantirimiti. Kiregaro ya siasa tukela kiando ya gisiasa iri kwithira cheko jira wa Meru na kinya kaunti ine ya Thaa. Nayo maguria mauta gukaro unende mwanka mweriyo yedere kinyo kithira. Orogweru aremone yoto madidi anesindi karweda na ngeto PHINEAS. IMAANA Nteto chaweru da yamo ikambiriria ichuchiongwa. Minister wa karibonde ne mwandiki mnene wa Karanja Kibicho ne ndi bethirite bakithira kawana kurwa ne kundi betipia kithirikari na thateri yoto bya muntu ne ndi kwirwa bachieberia na gutonyanira na idurano biyete kithira bate kwenda Kenya thira ikiya bakirena ndi kibandeto akia mabane ndi bagwete Nteto kwithira ikirumero baili bane ndi baraibarungamiri baukaria batonyera mantu yegi siasa no kwithira kinya kukioneka akachakaja nyuma ya kidurano kinene kiyete Marigeto Nteto Boniface Mongera na utwambiria chio. Ngwa ataniro ikundi begotetera kisheke mwinge kirikaro nandiki Nteto ntukwena arua ibamenere tina korotera minister okalebona Dr. Matiang'i na PS yo Karanja Kibicho nontubontuburia pakubotonya na mibango idurano. We have gone through various stages kolingana kama ngoge oikundike Defenders Coalition aliwa bo bari bakodro betuma Kenya kagitene aka bakedro bakege werigiro kiri idurano bira twitete. We are concerned about is the posturing by the PS Interior and the CS Interior. Those are the people in charge of electoral security, and the more they are seen as supporting one side or one of the candidates or one of the political coalitions, only leads to erosion of confidence and the perception of partiality with regard to those in charge of the security infrastructure in this country. Koroki barua kurutu cha bolichi ngirithano barabadire training ya ruwa ne bari kuzo betethire wiko karekiri drono bitu etete batethurwaneri wakongana. Well, we appreciate, number one, that the Inspector General has prepared a manual for the police and a pocket book for a quick reference by police officers. The number of police officers trained so far are very few. So the manual was prepared early enough. The training has come in a bit too late. We believe from our assessment that less than 50% of police officers have been trained. We have about 5,000 police recruits who were recruited in March this year, who are undergoing training at the police college, and we hear that the plan is to deploy them for electoral security. We are concerned that
they might not be prepared enough. Kenge nakyo iborite thirikari Kenya keja kuija thirikari nthiguru Uganda koreria ntu internet kagita ka ithurano nenyanyume ithurano. We also calling on the state to desist from any temptations of interfering with the social media and the internet during and after elections. There have also been concerns that human rights defenders and journalists are continuing to be surveilled by the government because of the nature of the work they do. For instance, on 27th May 2022, Twitter accounts linked to the social justice centers and the Njaa Revolution campaign leaders were suspended for allegedly exhibiting suspicious behavior. Nke report Rantosharo TV kumaja kengina ngine kutoka Nairobi. Mbita Boniface Mongera. Mudutu ya gisiasa iroko jiri nende ntere chiantirimitibo reheru are nyuma ya kiama bayudi gucumania na babaski adone ntere ubakere munini wamitheka lento relida kiome na rombete ya kari kuringira yudi mu chibiontura nende murombi gitike mu kuru ndene account ya Mero Felicity birede are anete na bo kiwa kaite ne ka Mero bakedra bagikaira itenge na tesut. Siasa ni gwete mwanki kiri musemeno jo mwirega jo karuma ndene antora ya ntirimiti wandina kisima gisono keburi na are atongere bakiama kia UDA o amwe na bakiama kia Mbas bagotirimene nekenda kwimbere mwirega jo nekagite nekarelinda kio merone munini wa metheka lentoro ro kumerera matagite ke ngavana kaunti ya Meru arombire akari kwigeka kiama kia UDA na kubaringira musibi kuma iguru mwankira ndeguru na ndi ambwire bukaerweni ture ni musibi tebwa area ikenda bokaria Ruto au angete gavana temetheka lentore akwe gavana onge bwize wa UDA no onge ugakaria Ruto tukira nakyo gitegwiriria kiama kia Mbas batongeretwe ni Felicity Berere ro kumerera matagite kia mujumba wekuru o amwe na kinoti Imwe biro ne abitha warera na kumusokere na kwira akari bakathikira rorera byama ende batume gitenge na kuthura tongere barabongo bagusiendera ini toriuga ate kiama tukuringira imutongeria tugweta atia tukuringira kou ndi no tunkuwa mtoro kwira oringe muchibi atakwatha bwega gakwenda uguta rira kwira oringe muchibi no ntukuro karinga ntuko mutongerio gakara no miaka egana oringira muchibi mutongerio ra weta muchibi no reko we mutongerio weta muchibi bukairwa buringa kura cha muchibi tege ni mutongeria uria kwena babwe kiama itakabuti agekairwo kenda tukita kamwito kada kaina mpio lakini after tariki 10 urethero thurete muntu ena kiama urethero thurete muntu tena kiama gitithera kinango githaira kinywera wakili akuga aja akauga tikira ito atemba kwaria na Ruto membi bumunenkere mbethe kontona bakari na Ruto poni oro abitha kathomba kuma kethirikari akaunti ya Meru ni baringire ngavana kirito murungi ndebe gusokota mejire na kuthombia baraba kuregana nawe na ni uno ntunkuboromba atiri botweke ambassadors bakwa bwana bwira barabo tigire nje ibushamani na mwekoro wita wankirote na bwereseresera na uboromba kura kenda kura ingana bas power batu antu bamba story wakaba getu gachuke to kakwigitira kekie maendeleo twikire ndebe yetu amwe tukire kachuke tukauka kiama kia Mbas ndo kiama kia Mbas kinenda ngobera buringe muchibi teu mbati ndi alire mantu yakira ito onto kiamene kiae na kiama kia Mbas kiao kia Mumeru sini sawa ntukwera mheshimiwa Lentore ai mutongerio wetu yembe arome arauga thirikari ekira ito iri era urona kilipu eu au akebangi na wani ndawatire kubanga thirikari ende Madam Lindia mutanosha no ntwendere ruwa ate yathimo kwa weto muri thirikari ekira ito kera thuke mweri wele Imetike ng'ang'i na kere tariki 9 mweri jwenana karatasi ne kara no kere ng'ina kere ijitenda kati yawe ugeta na Arua Meru General Hospital kwina ICU ya Kimbeche cha county ugeta rora wina mwaji okwenda ICU ukirorete ngiringa na 10 to bakejo bwa area bakiuga mbukuru na akari
Kireito murungi ari ya mbecha ikena ana ba bonde ba korere bandu kietu iba guitanguge ina iketie mbecha na miaka ewe tukaira nende na tukandiko gitatia kwa erwa boba kuga kireito murungi ankara mbecha chae ankachiae afirisira atebati guita biashara katebati guita biashara je kurubange na makosa jarere akwero muamba ne atere kwa koti kwenora mona kotini akira ateneyete mbecha Weru TV kumantiri miti kisima kisona kebore mbeta mawera kerigia nangeno kone tumuchu igeti kionga bana county ya Thaa Professor Erastus Njoka na meneti utungeria bwa county eurunguranga bana Njoke nikira kuwa nateaniretie nterira nende mayani yedara kirimawa Njoka kiarientere cha magumoni uwete Njoke atidirete nende akibudairi akari bantere ubarabara na redirete akiwa bamudura ayungabana atuike nende ontubo kwidira bwekarekana mpwe Gatigati kama thina mara arimi ba majani ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi barijaga iwagi ba barabara imbega araka ingikaingirira kurete majani mamumare maga ikumirwa na ringi biono bikiwejangaga mutondoni na wetora majani na gutira murimi achara inene bakiariria arimi bantere chake Muriuki murediriete kia ugavana kaunti ya Tharaka Nithi Professor Erastus Njoka na mutongoria wa chacha chike amakia Jubilee Pet Kimiriti ibameneretie thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nuntu bakuremwa ikuthondeka barabara ino ira itumikaga gukamata utonga bobu bwa ntere ino indi bakarekeria kiama kia urugamiri bwa biashara ya majani KTDA guchiekagira maram untu burabutimaga murimi akagitwa mbia majani ni cha kurugamira wira ino twangire nitutura na kenda barabara igia barabara ino tarindi kuona bwera thina muno ndira mwe kuwa majani mwanzo kuma kama gatawa mbesa nikaenda barabara eno barabara eno kwa serikali na barabara eno kwa na kwa hizo kuma kuingira na barabara kila cha kana shuka ni kwa mbesa mingi kwa shidiri ya barabara eno iroda kwa ni KTDA kweli uongo iroda kwa ni KTDA na hoteli ya KTDA ruta mbesa iruko omuntu kagata kwa kilo yake ya majani bandu uretero mbia nyingi ya majani makawa ikoroda barabara ukagatwa wiro utwero rutaga wa ukeda majani nondo gabana ni muremene koroda barabara ugatweka niwe mwenyewe ukwatwa mbia yako idie kwa KTDA etweka KTDA ne koroda ke barabara indi Njoka ariuga akaja kujukia itikia ugavana agekira lami barabara ino na chinge mbinge irachumagiria majani na irachinge agichikagira maram mukadula serikali iriatika mutedia lingi Nteto ya kuduka ni mwenda mwizoyoka mwingira lami kanola mwingirite gavana onu ulikuteka tukumudukia lakini kutotishe maundu make nyatureterete aibu Tharaka Nithi kana tetureterete thĩinĩ wa utonga wa makaunti kaunti ya Tharaka Nithi turi number 46 tushindete umwe tu mara mangi matushindete nituishi Professor Njoka ni wa maendeleo na wĩra wakwa ũrĩa mũnene mũcite gũkũ nĩ kũmũria atĩrĩ tafadhali kura ciothe tũrĩ nacio tumbirire Njoka Nkuruki Njoka ariuga thirikari yake igaikira anene wa kibai wanda ndeni ya gwakira wandi kenda murimi agunikana maketha make na akariba andikwa wira iwanda ni bibu nimuiza yamende nikugoda industry area nikenda area liga wale liga pakwa liga kwa yogurt liga kwa butter cheese na tukendia ndingeni wala nakunge andima makatawiro mtema huku mama kigoma industry kama huku tusio kigoma industry ndio kwa ndio sia ngombe sia nguku sia mbuni sia mitugo yetu ndio tutukana tusio kigoma industry kwa maguta nkiripotera Weru TV kumantere chake Muriuki gichigo bunge achuka igamba ngombe mbita wa Samuel Gaishma na nikumira nende Nteto tukuda tukiona akanya kakuno kaindi ukethirogita kuria nontu inchokerete na Nteto ingenyu mekaita kati kuraya
kuma nkobo kurekwa ya gavana nderingera rintori nonto bokwenda maendeleo ja Meru dene ya Meru County. Oni mbitawa ndangira simuthe njoro tembije kuma nkobo area takwelo kura yakwa ngapana karingira honorable Mithika rintori tondo no nkwana no gatu komba twandrithia bwega kinganjo kurira ngugine no peu sawa antu ba nkobo sawa kwithirwo wina ugima bwa mwiri ni gintu kia bata muno nthigurune nji ikio gitumi tubati kwithirwo turi na aritani ba ugima bwa mwiri kiri Imperial College of Medical and Health Sciences ituritanaga aritwa mantu ja diploma ya gutetheria ndagitari ja nurse bare na grade ya C na bare na C kire gichunku na Kiswahili, C kire biology, C kire mathabu, chemistry na physics. Ore na D- na uthomere certificate kire health support services na kinya itwezanaga kosi ta perioperative theatre technology irane antu bathieta shibitari, community health development, counseling na psychology, science laboratory technology, medical engineering, health records management na human nutrition and dietetics. Ujokane ba mweri jwa kenda ibwetete na mbere wenda kumenya nkuruki utiriongera skuru yetu ireretheka akwe na Bidco Oils Limited kana wetekere website yetu irene www.icmhs.co.ke kana uturingire thimu na 0719223223 kana utume email kire admissions@icmhs.co.ke kana utiriongire bishine cietu Meru aja akwe na Maguna Supermarket Meru Town ara kwari uchumi supermarket ngoroba etawa Edfree Greenhouse nyomba namba 2G kana uringe thimu eje 0704802221. Imperial College of Medical and Health Sciences neto shiritaniritie gutigira ritobara na kithomo kia goro mono ikitugaga we are committed professional excellence. Niyo mbitagwa Erastus Nyaga wa Njoka kana Professor Njoka ulia founding kana ulia wambiririe Chuka University liu ni nguka kuri muyo andu madara kanithi na gitio kinene muno nikenda munenkere kura cienu mweri 9 wa August ni kwenda gutwika ngabana kena nduta ekuru mitungi mugongo kenda kuko gwetu kugena barabara mbega kenda ciana cietu cionaga bursaries na njirere mbega kenda kuko gwetu kugena utongoria mwega ni kenda nthi tu itwike tanthi iria ciendereire mbere ta Singapore nina witikio tugakinya pau mwanthurani ngabana wenu wenda ntumiri yaku ta eje ringa thimu namba 0705247786. urathimo uritingugibwa ichunche biaku bia mwiri turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo ka murimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers acidity na jangi kathumba na gute side effects turiongere Meru Town au main stage Sara Plaza ground floor room number 10 kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724665329 kana 0733282849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. yetu sako ni ukugwata ugeni kiri M-Banking na rano weke muthithu gukurukira paybill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kiri thimu yaku kugwata utungata bwetu kiri getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kiri M-Pesa gwita kiri account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi
jama inge kumenya manto nkoroki aranire natu gukurukira info@yetusako.co.ke kana turingire thimo gukurukira 0111 038 000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. You can now access the StarTimes enriched family entertainment at home and on the move. From kids' fun and learning to Kenyan hit shows, exclusive novellas, Turkish dramas, documentaries, and latest news updates. Download your StarTimes on app on Google Play Store or Apple Store and link with your active smart card number to watch and download your pay TV channels and VOD content on up to 3 more screens anywhere, anytime, and no extra cost. To activate, recharge your StarTimes bouquet of choice from 299 shillings on aerial decoder or 499 shillings on satellite. StarTimes, burudani popote. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama chara. Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithirwo nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bigia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atolikanete na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Turado tasaroli lava nanti na ta nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tola je watu ko Rwanda komba kuona kana roi lakini nikura ile kuona roi nikura makala ikonyesi buengoko kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuta ukolia tumurandi yo araturetere yo amburi yo gatukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru. Na tuchokerani ati ndio muthutirayo siasa yonekete kumatabune ni kwithirite na makarika ya siasa gutuma yuthi michemanione ndiaregani bo kenda kwangaratene na kinyane inde kwithira bakyambura maratathi yarwirite mwanya ntere mwanya Meru na darakanithi mantu eyo kionekane ndio tabarike bunene na bangi hinya kwithira bakimera kukumani na makarika ya winyangia kwithira tukimurika abo kadha ontobokiro no rurwerwarikiri garu ya siasa na Paul Wakabithe. Ikiathi kiria kiraruthiritwe thokoni ya Gatunga irankuru kikirimbimbiritu intongore Kathumba cia gisiasa na mono barabara ikiri murengo wa Azimio la Umoja. Ara Professor Rasas Joka na urakuromba giti kia gavana wa kaunti ya Thaa Nithi na tikiti ya Jubilee. Urankuru kino aranenganagira kanya barabara aragia mono ana siasa. Agwita mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara wa kiama kia UDA. Tongara rega thuti kwaria mbere ya kabisani. Honorable Murugara, njoo uzungumze na watu sasa. Nafikiri sasa parliament ni dissolved. Lakini County Commissioner wa kaunti ya Thaa Nithi Bwana Norbert Komora arera Gitonga gakwaria kagita kwa tinenkero kagita kange. Mheshimiwa, wakati usipochukua fursa hii mtapeana mkutano kwa CAS. Morombi giti kia mujumbe wa Tharaka Dr. Francis Kioi Kabisani aranenkerwa kanya aragutokira ingoni antu bararega thuti amba kuruta mugambo gwariko Antinio mubunge kwa thirikari thaino
Mubunge arare kotie mubunge rekuna umire. Nambwe. County Commissioner watagwithira aranjiria gukirakiria kirindi. Tuheshimu mkutano. Tuheshimu mkutano. Na irio murugara aranenkerwe kanya gutwa kiringoni. Akini na gategoneri nkoronia kero imbu indongirichie kunja mone moja ukinya. Nuleto danto aba. No magatoma. Yumba Tharaka, I am the leader of the people Tharaka. Wagunka alia bwega nke kinyande gorono chamba ke menyande akwa. Ngakwi eribwe kunje mwene moya bama benu bukuthi. Nawaambia ukweli mnaweza enda. Cheze na mimi. Gitonga murugara na ochamba bonene arakanyo munene arauriria kariaba gutigiriba kuthura Dr. William Ruto ta president wa Ntheguru kiri kithurano tukuwata. Tariki 9 mweri wa indana president wa Kenya uthure ni muchore wenu. Uthure muchore wenu. Akusidanganywa. Siletwe watu wengine hapa. Uthure ni muchore wenu yatawata. William Samoei Ruto ogeria nijara wimbe. Asante sana. Mujumbe wa utene wa Tharaka Mheshimiwa Alex Borimwiro agotwa kiringoni njira na taira ya kabisani. Ubachona bai. Otena dina. Lakini wega na tere. Bogwana kwa kura. Bogwana kwa nini? Taito bogwa chio. Taito bogwa. Abu tutiboe. Sawa. Ene utiebu wanarolo antu kananata roimbiyo. Very good. Go wego morobai awebo go imbuela gwa ene bitara mamwe turongwatia kwenja murinya aya nguma agu Omarugo kananata bobo karikite gorera karibantere Tharaka bameneretie anene baraba kuthikwenyangiria baraba ngi misemanio ishanga cha kingiri kujiro kaunti ya Meru arahora rikite kuthurota munini wa Dr. William Ruto twe Mheshimiwa Rigathi Gachagua araugero na wikwa maiga batorombe ciacha bwega na thiri na tugetigire kwapa kura no ntutu bangite kupayana kura cietu ni teamwork na gintu tha tutakwendi teamwork Jubilee ya kaya na antu bonde na tukome ababega na babatebe ibariku uwe ndi ciara ciake na tukagurira muntu kibwake tibwa arikia mani kirari bata watuma campaigners benu utuku muntu ekira maratazi yawe yene manifesto kana ideas ciawe pamo bakeya bwayarita bwayatamburanga alabo kambire kumo muthukiriritwa yuti ciaza ciama turingeni ciaza cia thiri ikagitani waku kinyora kuromba giti kemso wadia kangeta manda master karim ameneretie mbembithi baraba kuri watu becha bakathi gukurangira na siasa baraba ngi maratasi mao mbisa cietu re twambire kangeta thokone cionthe iciombete kwithira ciekurani antu batena wendi boboya propaganda inyingi ciithirite ikiumira imwe cia kwerekania mwana siasa na kuabuka na bura bungi kenda twathukia na woni ndire karimi mbere buru inkwenda kuwa bara bonthe baciumirite ni kenda mbere bathukia mbisa ciakwa kana beta kinyoko urongo ndene WhatsApp kana Facebook kana kinya ba sambaza propaganda ite cia uma inkwenda kumenyithia turi bakangeta antu buni nkubarekera ende akiraga antu ibarekae na Nteto taino ne entere chekirindine kamoja kunene nchiru limoro miathene na kithio na timbana chekile mia kichombete kurutwa itonete tigania west bugoeta nyaba buithia extra mile borutenya cha governor wetu Kraito Murugi na taita studio bato ntobatigana west that we no kiri muno na tukirespectana kuja imanto ameru na ituku turi calculate kwamba kuringa mathabu kuona no we atongeria na kiama kathomba bakiama kioepa kaunti ya Meru ibekite gikaro na kwendikiria speaker wa Meru Kaberi Arimba na kuanendi bakitha baimo watambaru guchwa giti kia senator wa Meru bakiaria kiama babara nende baingi baithirite bakieka Kaberi baugite bajukitie etwara kumwata mbaru nontunwe ukomba ngwe inyae kithira aimuruiri kiumbe baba ni amemba na tongiria bakiama kia Waipaja kaunti ya Meru bakirikira njara speaker wa mbunge ya Meru Kaberi Arimba uria ni muruiri giti gio seneta ari muruiri kiumbe
batongeretwe nende bendi gatomaretwa ni mukarigiti wa kiama giki ni baugite gitumi kio ya kugwata mbaru kaberia ni watho bai ni mutongeri wa kiama kiu Kalonzo Musyoka gitumi ni kwitha ni bakwenda kinya thingati bakaberia baringira kura mutongeri wa murengo jwa Azimio la Umoja ni wera irondi ngura ni murwiri giti kio rais nya independent candidates bara bagwitikiria kuritaniria ngugi na atwi tole antu ba Azimio ito ba welcome Kalonzo atwirite kura yoyonde ire konekana tuchwire Raila Amoro Odinga na business yetu gutekura inye moto gatiga kiuria kinene ni kethireta garire uria kugwata kaberia mbaru rikareta mpathu gatigatika biama biria birikiri murengo jwa Azimio aria kiama kimwe kiria kirindene ya murengo jwa kia Jubilee kirungikite mutongeria wao tawe James Mithika uria batithirwe bakirikira njara bachwa murwiri kiumbe Firindaga kiumo atongeria chokiria weniriri tukuraithiria post uria ikweja na tukona percentage ira nayo kwau otomba gwita kuga no ntojo my brother na no kurigia ati no wenkenderea kuga no eja number 1 but turi wiper fraternity turaraithiririe twana kaberia no ri iguru na kaberia no tunia uunga Azimio mkono kinya tutina reason ya kurega kumuunga so even that other one neja to join tuunge kaberia mkono kaberia na wakiuga warumirite murengo jwa Azimio ni kwithira thirikari ire ijite kagita gate kuraja kumana arue kathithwa nibo na Raila Odinga ni wo kethirwa ari mutongeri wa mugongo karinga kure ya president na support yekwa ni kuonekana na eri na nkaritaniria ngui na government of the day yande tanara senate which is not any other government of the day but the Azimio coalition government na ibu ontu ngoitania na chiama bia on the Azimio coalition nkibara omba kura na ndimu chore wao nkiripotera Nteto cia Weru rekwa rietwa ni Mutugi Kare ntuko ruari nende akinya baingie kwibethirite bakirigaira witia kwa maguria mauta ruari ntumirira nende thirite kirogera kwa kinyani mwari wa garo ya rais kanze dena na rethirite nende tereke ntumiri ya gukara kwa maguta obrethirite ya kuma na rugwete boboyete nyuma ya rais kwigirwa Kenya kio kumania na witia kwa mutorire na nende peterori na kinya diesel na mauta ya Thaa tithira ya chinjakia maori aranende akethira kiria ora yakari mwankira mweri twetete atika yora kwethira nende gwitara kurengethira yakaitia kana yakenama Nono tukuthanini tugekera gatanta Nteto cietu rubweru arini bwa nonto bokwithira watanite na uninde nyume kaita kati kura tuketha tuchemana kia nonto omugamba mubango ya garo ya siasa moneto madithia au karesindi karwithana ngetwa PHINEAS IMAANA